Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe oni. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe mi salmini on fulɓe TV ko min musidɗo on Khadijatu Diallo arani on hannde ɗo kadi mi yetti on ko jokkuɗon men ko meɗen salmina team fulɓe TV fof yejjitani Samba Guelajo Mbalo ha France gonɗoɗa kanko tambiti men hannde noon meɗen ari ɗo yewtere diineyankore ko on andi suumayon feƴƴi meɗen wo heɓude Imam Salihu kono hikka ɗo haari mo yawno umra kono ha joni lawaki ɗum on no fuɗɗi ɗo no suti ɗo julde donki on ko tawata yimɓe ɓuyi hay hajju meɗen anni noon yewtirde hajju fi hajju ngun min wallita annduɓe ɓen min ɓeydana annduɓe ɓen min anditina ɓe annda ɓen taw ɓe heɓay hajju jaɓaka jokke men tan e o programme amen si waɗi mi watta yonde sinami acca imam hiwrodira e jama on. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe wonɓe men e ƴewde e wonɓe men e hettade ka Fulɓe TV ɗo on salminama salminago islam no nanirɗon no yo Allah waɗan en jaam waɗana en ɓuttina kadi oɗo aduna haray alhamdulillahi rabbil alamin en yalti e lewru korka hiɗen wiya taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal yalla jaɓan en korka men kan o jaɓana en ko julɗen kon o jaɓana en ko rewɗen Allah kala ko raɓɓinɗini ɗen yo Allah timminan en kala ko farjuɗen yo Allah yawtan en bakkatuji men ɗin yo Allah yaafo en fatiɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala hinno ɓe yaafo waɗa aljanna werde maɓɓe en tawama oɗo lewru korka yo Allah tawnu en kadi korkaji buyi haray ɗen ɓeydi en ustaki kala mo ɗum tawani tawa lajal makko hewti Allah hinno mo yaafo ɗo yo ƴettutudemo haray no Seyda Khadija yewtiri ni Allah subhanahu wa ta'ala ko joma yurmede toujours haray mo waɗani en dabbundeji ka waweten heɓude baraji Allah tabaraka wa ta'ala si addi lewru korka e moƴƴereji mum e laylatul qadr e moƴƴereji ko woni e mum ayiye ka ɗum ɗon gasi wo kadi lewru juldandu en yiɗon kadi balɗe 6 horugol ɗon no wondi e baraji ka ɗum ɗon yawti wo kadi Allah no addande en kadi sabbordu donki yimɓe ɓen haray no hebilade fi oɗo hajju hebilo fi oɗo donki fi ɗiɗo layyaji ɗum ɗo fof kaka heɓen baraji Allah subhanahu wa ta'ala yawtana en bakkatuji men ɗi haray ɗen anni yewtugol ko yowiti e oɗo hajju no ɓe wiri non ɓure ko woni hajju kañumma e ko honno on tigi waɗirta hajju e ko honno on tigi waɗirta umra inchallah. Jarama oustaz miɗa andi ko oɗo woni post programme amin kono ko min wawani gaynude ɗo ɗo yo hajju yettade en wattay wadde so waɗiɗani an on tuma jooɗoto waɗon inchallah ɓeyditana en jama on ko honɗum addi ko tugalal islam jooɓal ko ɗum wato wolande yimɓe ɓen e ngal tugalal ngal ɗo tugalal no wiruɗen noon ko tugalal jooɓal immorde tugalel islam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en islam mahama e tugale 5 en andi hay suudu siɗa falama yo ndu dara ndu tiiɗa ndu kelɗa ko be waɗana ndu pilas be waɗana ndu tugale joni a yiyay joni a yiyay Allahu tabaraka wa ta'ala no jonniri en goɗo islam haray o waɗani en kadi tugale mum no nelaɗo makiri noon tugalal aranal ngal ko seedeji ɗin ɗiɗi wiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seedoɗa ala reweteɗo gonga si wona Allah seedoɗa kadi jeyaɗo makko Muhammad ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nulimo si ɗon yawti ñinnande ɗo julɗele ɗen 5 tataɓum ɗum itta oɗo azakal si Allah subhanahu wa ta'ala okkorima jawɗi tawi ndi timmini saabu nayaɓum ɗum woni sawmu ramadan o mo yaltuɗen ɗo horugol lewru korka tugalal jowaɓal ngal wa hajju baytillahi alharam liman istata ilayhi sabila hajjoygol ka suudu Allahu tabaraka wa ta'ala wonande on hattanɗo
e nder gurdam maɗa laawol gotol woni farilla on. Joni ngal tugalal joɓal ko fi ngal faala ɗen yewtude. Hajju ko farilla immorde farillaji islam, ko waɗɗi ɗum immorde e waɗɗiɗi l'islam. No julde waɗɗori non, azakal waɗɗori non, lewru korka waɗɗori non, ko non hajju kadi woni ko waɗɗori. Oustaz, si tawi noon ko tugalal no waɗɗi on tigi, si tawi no jogii feere, on tigi no jogii feere no waawi ronkude yahude yoɓana goɗɗo yaha, kaa ko on tigi duwa adude yahude? Haray hajju ngun sellata ka waawa hajjande goɗɗo tawa an a hajjani. Yoɓangol goɗɗo kadi en innaali sellade no selli. Si min miɗo duwa hajjoyde, mi hajjoyaali. Mi yoɓani on onon yon hajjoy, on yehi on hajjoy, hajju mon hino selli. Kono noon ha joni koɗol wonugol e dande an ngol ha joni haray ngol ɗon ngol iwani dey. Ko waɗi noon hajju mon on wawata ƴettude place hajju an on min. Andi ɗum ɗo ko fardu ayn, no waywa julde. Si wiyama ɗo Allahu akbar, hayya ala salat, nene salligo to juula, baaba salligo juula, ɓiɗɗo salligo juula, moodi salligo juula, ɓeygu salligo juula. A yiyata ɗo jooma galle on wiya joni awa onon jooɗe min mi juulanayo, ɗum ala. Hajju kadi ko wana noon, goɗɗo hajjanta goɗɗo si wona en aroye e mum tawa on tigi o faatike walla condition makko on cellal ngal o waawa, hajjowo kadi hajjana goɗɗo sarti on ko tawa an tigi e hoore ma a hajji. Ko ɗum waɗi si farilla on ari no waɗɗilan no waɗɗima, haray ɗo yo mi waɗandema ɓe wi'a yiɗugol hoore mum wona añugol goɗɗo. Haray ko waɗɗilan kon ko yo mi hajju taw. O wawata yahude on ɗiɗo. Eyi, o wawata yahude on ɗiɗo. Haray min on ko yo mi hajju taw, mi itta farilla wonɗo ka dande an on tuma noon si mi wawa ittande goɗɗo. Oustaz, fayin e yaadu num faa ko jawdi naɓata on tigi. Mina en mandike jamanu mawɓe men ɓe seppa ɓe yaha cae ɓe foto ɓe seppa duuɓi fi yahugol hajju. Joni noon Allah weɓinani yimɓe avion ji, kono ɗen avion ji kadi ko paasi yoɓete. Ko jawdi hondi wawata innude no dagani goɗɗo pour o yoɓani o yaha hajju, ma o yoɓana goɗɗo ma yoɓana hoore makko, ko jawdi hondi? Haray ɓen mawɓe men seppaynoɓe yaha Makka, yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmo ɓe yaafo. Ayiya woɓɓe ɓen lutti e laawol, ɓen ko yanuɓe shahid inchallahu ta'ala. No woodi woɓɓe yawɓe hajjoyi heddi ton ha joni, taaniraɓe maɓɓe no heddi Makka e Madina, ɓen ko mama soro e maɓɓe arno hajji heddi ton. Andi ɗum o zaman visa ɗum ko joni ari Makka e Madina ko julɓe fof woni ko hawti, mo naati ɗon goto wiyatama yaltu. Kono jamanu joni waɗi ceemi. Haray joni Allah subhanahu wa ta'ala fawa hay e goto seppugol yaha Makka hajjoya. Haray no jeeya e sartiji ɗin, waawugol ngol ino landi cellal, waawugol ngol ino landi heɓugol paasi ɗin mbaɗɗateri ko wawata waɗɗade. Si tawi ko oto, no woodi o enen hinde no woɗɗani en, kono no woodi woɓɓe ƴettoɓe otoje ɓe yaha ha Makka. No woodi woɓɓe tawaka ka baton woni ko ɓe arata, no woodi woɓɓe tawaka ka avion. No wawata ardude woodal tawa laawol ngol hino holni njooɓa hino woodi, haray iɗa wawi yahude. Joni noon ndin jawdi ndi sodata ticket, ndin jawdi ndi sodata biye fiya hajjiroy, ndin hajji ndin ɗon jawdi no du'a wonde jawdi laaɓundi dagindi. Ko waɗi noon honnum, inna Allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban. Allah subhanahu wa ta'ala ko laaɓuɗo, o jaɓata si wona ko laaɓi. Ɓe wi kadi neɗɗo si tawi woni o ɗaɓɓi hajju jawdi laaɓundi, o yahi ka hajju, o wi labbayk allahumma labbayk, noddowo noddaymo ka asaman wiyamo hey labbayka wa sa'dayka, malore wodanima, zaduka halal, njoɓatiri ma ndin ko dagindi. Hajju ma on o woni hajju jaɓaɗo, wona hajju ruttaɗo, na hajju wonduɗo e bakkato.
ko ɗum ɗo woni sa wi labbayk allahumma labbayk tawa ko jooɓa dagiɗo ko ɗum ɗo jaabeteɗa si tawi noon a ɗaɓɓiri no ɗaɓɓirɗa o jawdi ndin ndi laaɓani a yahi fokkiti makka on andi no jeeya ko adete wolede o labbayka mo nanoton ɗo sa wi labbayk allahumma labbayk an allah mi notike ma an allah mi notike ma noddowo noddete kadi ka asaman an a nanata koye a yiyata o wiya la labbayka an a notaka de wala saadayka siko malore wonɗa e ɗaɓɓude ɗo a ala ɗo malore de hajju ma on wona hajju jaɓaɗo hajju ma on ko hajju wonduɗo e bakkatu hajju ma on ko hajju ruttaɗo kono ba haray no yimede ko ya jaɓu hiɗa yimude fewno ko Allah acci bawdi ɗon ba kadi no yaha ha tawata on tigi wawata hay yaltude sako si yimɓe no yahude kañum hara no waali ka nder suudu ɗum fof no waɗa eyi haray eto ɗen ko yaadu makka hino foti hino weli julɗo fof no yeli ɗum kono wata en yaaru no yaaruɗen o ko waɗi noon si a yehi a tampi nde tampere ɗo fof tawi Allah subhanahu wa taala ndaratama jaɓantama hajju on tawa kadi ko bakkatu woni ko wonɗa e heɓude ala ko jari ɗum haray ɗaɓɓen ka laaɓi yahen hajju Allah subhanahu wa taala jaɓanen hajju men Allah ko laaɓuɗo Allah wona o tuunuɗo o yiɗa ɗaɓɓa ko tuuni wiya hiɗa rewirde mo kanko Allah ko gonga oustaz ɓa na affaire jawdi laaɓuɗi mbandi laaɓa yewtirten so wiyen naata ɗon juutay ɗon on tagaɗo no andi ko harmi kon e ko harma kon si on tigi no andi ko jokki kon laaɓa hara neldani mawɗo mum yo yahi hajjira ɗum ɗon si mawɗo mum on tigi ma on tigi tigi no andi ko golle ko jokki ko laaɓa waɗa ƴettundi jawdi inna no yaha hajjugol ɗon ko affaire jawdi fi passé no yaara kono noon tagaɗon hoore mum kono yehi laɓɓintinagol hoore mum yo bakkaduji mum yaafe honɗum kadi on tigi duwa wadde ɗo e fokkutude ko tawata on tigi ɗuytima inni yo bakkatuji go ɗuyto tigi yaha because toragol Allah yaafo ɗum no weeɓi haɓa hiɗa andi Allah honko gooto kono wonde hara hiɗa hoddi e woɓɓe hiɗa feƴƴa woɓɓe hara hakke yandi on goɗɗum hiɗa andi tigi hiɗa tewi kon ɗum duwa on fokkutuɗo hajju ok joni wiyen landal ngal no wiruɗon noon neɗɗo fokkutuɗo hajju ɗo yaha yahude ko honɗi e piiji woni ko waɗɗuma ko atti kon laɓɓingol anniye on andi goɗɗo no anniyo on yiyay ɗo woɓɓe yoɓuɓe hay rowani ɗum waɗi yoɓa ha gayna visa ara ñalande nange ɗo e ɗum woɓɓe Allah ƴettitaɓe kono siɗa wonduno e anniye laaɓuɗo ko anniye ma on Allah subhanahu wa taala yoɓatama haray laɓɓinen anniyeji ɗin fokkutuɓe makka ɓen mo ɓe anniyo ko fi Allah woni e yaarude hajjude wona business wona fiyo mi artu ɗo min ne ajaratu walla min ne alaaji walla fiyo darajaji ɓeydo walla yo geɓe ɗen ɓeydo wona inde mon e ɗaɓɓoyde ko Allah ɗiɗaɓum ɗum no jeeya e mum at-tawba ko wonɗon e wiide ɗo kon tuubugol naaya en wi'u ko sen hewtoyi makka tuuben gila joni naɗa fokkiti makka hiɗa waɗayno ko boni accu niisa ko wonnoɗa e waɗande ko boni ko si tawi bakkatu wonɗa wadde mo joni ko ya accu mo fiɓa anniye a ruttota ko e on bone ɗon fanni man tan hiɗa huuri kadi siɗa jogani yimɓe ɓen jonnitaɓe siɗa toñuno yimɓe ɓen yaafinoɗa e maɓɓe ko ɗum ɗo woni shurutu tawbati yaafinoɗa e maɓɓe enele ko enen hoddi ɗo hikka miɗo anni yahugol makka si Allah laatini ɓay noon ko haray ko enen hoddi wasata haray mi waɗima komi andi e komi anda e ɓeygori an ko waɗi fof miɗo torima ya yaafola ɓe wonɗa e golluduɗe ɓe hodduɗa ɗum ɗo hino haani hakkundeji mon hara na ya mututun yaha par ce que sa a gaynoyi to hakkunde ma an e Allah an e jeeyaɓe ɓen ɗo on gayni daali Allah wiyay yaafotako ma taw ha yaafondiron joni noon ɓay Allah waɗi hiɗon wondi fewdo ɗo Allah waɗi hiɓe wuuri hiɗa wuuri yaafino e maɓɓe yawnoɗa masalan waynoɗaɓe torɗaɓe yarluye e yaafoye hino jeeya e ko halfinten hajjiyankoɓe ɓen ɗo yoɓe yahude si on tigi no jogani yimɓe ñamale ko ɓuri moƴƴude kon ko
ko yo yoɓutu ñamale makko ɗen ɗo yo yahude en innata noon hannde jama noon no satti ɓe waɗoɓe business ko ɓuri heewde kon haray ɗa jogani yimɓe ne joganima wiigol a waɗay lijante ɗum ɗon fof haa laɓɓina pos si fokkita sattay tendini jogiɓe business yi janni ɗi anduga oustas wona ɗon sa Allah ko wiyatan kon toujours ko anniye on woɓɓe no fiɓi ɓernde mum ƴettana yimɓe ɓen yoɓataɓe wono ɓen ɗon Allah no andi ɓe para yoɓude sa andi noon ɗa waɗi on sifa on anni a yoɓata yimɓe hay sa fokkitani makka kono si tawi ɗa ñawli goɗɗo ko par lewru yoɓata a fokkiti lewru nduya mayantaw no anda tuma aroyɗa o sa a yoɓay ko bandiyagal ngal gonga ko wiɗa kon tawaka e yaadu hajju koye laɓɓin ɓerɗe ɗen laɓɓinen piiji ɗin fof eyyi joni si a waɗi ɗum ɗon a laɓɓini ɗum ɗon fof ko ɗum ɓuri moƴƴude kono si waɗirali noon kadi haray ɓe wi'i wo winda ko joganiɗa yimɓe ɓen kon e ko yimɓe ɓen joganima kon winda mandina seedina ko fi hon non yaadu no woodi fokkitoɓe ɓe woodi ɓe hewtoya no wasa hewtoya hiɗen yiwde kadi heewa yehuɓe makka ɓen fof heewa artudegoy kala noon fokkutuɗo ko honnon torantoɗen mo yo Allah naɓu on e jam artira on e jam kono en yiɗo yehuɓe e airport tawa ko ɓe jaɓɓoyto ton ko wali siije siɓɓe maɓɓe yahunoɓɓen yo Allah hinno ɓe yaafo waɗa aljanna werde maɓɓe mo ɓe ko Allah nodditiri ɗum wala tadri nafsum bi ayi ardin tamut hay wonki hay wooti anda ko honto Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitataɓe hay o umra ɗo ni woodi Gambien ɓe feƴƴinɓe ton on faami haray hajju ngun kadi wana noon joni noon fi a maayi makka iɗa jogani yimɓe ɓen walla ɗa yawno hajju ɗum takata yafaneɗa ko joganɗa yimɓe ɓen konde haray yon tigi windu o seedina ko honnum kadi windanta ko yimɓe ɓen joganima kon si feƴƴiyema ɓiɓɓe ma ɓen no ɗon rona e ɓe ma ɓen ɓe wayinde ha nene amen dey iɗen joganinoɓe ɓe windi hino ni joni adde jonni ton men walla baben amen dey wino hiɗon joganiɓe adde walla nene amen no joganino on ko honno on yaafike walla yomin yoɓu baben amen no joganino on bappa amen no joganino on ko ɗum waɗi on tigi windu ko jogani yimɓe ɓen e ko yimɓe ɓen joganimo kon so wawani yoɓude fof ɗo yo yahude ino jeeya e ko halfinten kadi fokkutuɓe hajjuɓen e waynagol yimɓe ɓen hara nayo on tigi mututun yaha kon num waynantoɗa Seyda Khadija son wayni no tawa e laɓɓingol ngol de sabu min ɗum e ndewi ɗo joɗode e woɓɓe o ñenti o fuɗɗake waynade wimi wayne ko Allah windi kon ko be laato wowlanɗa goɗɗo a wowlani si ɓa ko addata ɗum ko sikkitare te noon sa fokkiti on sikkitare fof koya ittu e ɓerde ma laɓɓina ɓerde ma nden o wowli ɗum ɗo oustas ka sikkiti wonde ma ɓeɗe ko añuɓe ma simi wayni keɓe hunde kaare andi ha joni a gomɗina sa gomɗini tan gonga ko wiɗon kon yonti fuɗɗo waynade si laatoyke koko Allah hoddirni kono Allah hoddir si laataki kadi ko toujours koko Allah hoddir gomɗingol ngol tan no moƴƴi eyyi ko ɓeyditeten ɗon tan on andi joni ko programme affaire aduna affaire visa joni kadi neɗɗo kadi no wawi accude ha tawa fof waɗi settle on andi ɗo joni process on piiji ɓuyɓe landoto si a waɗiɗi fof passeport ji mon jonnama visa ari ticket ari fop ɓe wi'i no waɗi correct ñalande kaari lewru kaari date kaarijo on yahay ɗo ɗa wawi fuɗɗade waynade kono noon process on si gasani Seyda Khadija ɓayi ka wonden e yahude ton wa'ani wa hanki joni fof no landi ɗum ɗo e ɗum ɗo si on tigi timminali taw lannali régille on tigi no wawi muññitade taw ha ɓeyna awa dey ɓay groupe aji no waɗa ɓe wowlana yimɓe ɓe ɓeyna awa dey ticket aji mon ɗin e hino ɗini visa ji ɗin ɗi ari joni koɓe landa kon fof min yoɓi hotel aji ƴettama fop régilama haɗa ñalande kaari inchallah si wona goɗɗum go yantu on yahay ɗo andi ɗo gasi
joni si wona ko iwri ka Allah haray ɗum on tuma hiɗa wawi waynade haray no jeeya e ko yewteten kadi fokkutuɓe hajjuɓen e ɗaɓɓugol aala hoy landa koykoy honɗum wonta ɗum gila e passeport goɗɗo hande wawata yahude makka o ala passeport ɗaɓɓa kadi visa kono ɗiɗo fof paquet on sa yoɓimo ɗum ɗo fof ɓe toppitoto cellal ma ngal haray a yahay andi ɓe landoto yani medical certificate ɓe mana docteur seeditanoma wondema dey an hiɗa selli andi ko ɗum Allah daali walillahi ala nnasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila Allah waɗɗini e yimɓe ɓen hajjoygol ka suudu makko kono noon ko wonande hattanɓe ɓen wiɗen ngol hattangol cellal ngal taw ko waɗi noon si a sella hay juulugol ɗo a wawata na ferena hajju idan ngal cellal ma yahu ka labtani ɓe ceka ma ɓe ceka ƴiƴanɗon ɓe ceka sukkaron ɓe ceka pression ɓe ceka nawnaje goɗɗe goo si tawi woniɗa wondi goɗɗe ɗen no toon ɓe fuɗɗotoma jonnude joni lekkele goɗɗe ɗen kadi ɓe fuɗɗama haɗude ɗuytu lanɗan accu ñamugol nebban ɓe ɗuytu sukkar on waɗirni a yiyay si tawi woni ɗa ƴettude on advice docteur on ko wonma e laaɓande reedu ɗo yo hajju ngun arde haɗa cellal ma ngal ɓurti tabutude kono si tawi woni a yahi toon ɓe wolanima a jaɓani accude woɗaji ɗin ko siɗa selligoy si ƴawa ka avion ɓayi siko tension masalan ƴiƴan ƴawojan woni ko nanguma ɓe inni accu a accani sa yani a paralyse a yahay awata yahude idan ɗiɗo fof ko hanadi e masalan ni wattanede yiila no jeeya e ko halfinten kadi hajjiyan fokkutuɓe hajjuɓen sifa o programme mo fuɗɗiɗen ɗo hande janngugol taw seyda Khadija melen andi buy ko ɓuri fanɗude hajjugon ko o talbiya mo mi innatama ɗo labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak no wodi woɓɓe ɗum ɗo sina ɓe longina ɓe wawata wolde hay ɗum ɗo usta sino hulɓini hiɓe inna no ton ka yahata tawa derɗe ɗiɗi juulata no moƴƴi hen janga qul huwallahu kono sa qul ya ayyuhal kafirun ɓe wi kisan ɗon andi noon qul ya ayyuhal kafiruna no metti jangude tawa toon ɓen yahoɓe pay kun ala ton neɗɗo si naata e janngugol komo duuɓi 7 haray ko honto on julɗan ka ko woni a wi tike ka muslim ha pare usta si tawi iɗa yewtude ko on tigi wallotora se yiyeltike kadi innige on tigi janngu on tigi fota habbede inni yo janngu e janngor habete fi no tawata si yehi tawa hajju ngun timmay kono joni haray enen ko ɓuri heewde kon fulɓe ɓen wiyay na ñande guriwal bareneete guriwal nanoɓe pular ɓen ko sino yaheede waaño kulle buyno e oɗo burure a yiyay dannaɓen ɗum woni waañoɓe ɓen woɓe addora e bareji ɗin ɗumanno sogge woɓɓe sakkorato kono bareeru ma ndun a waɗay ndu train eltandu ne'andu janginandu waaño ñande wi a yahen waaño o nden ñande ndu nangay ndu addanama joni enen naayo acci ha suumay e daro ene usas ene ko honnum moƴƴinta korka an kan ko honnum bonnata korka ene si mi waɗini ɗum bonnay korka walla moƴƴinay lanndo ɗum aɗo suumay e arde awa fewndu ɗo kadi hajju hino arde ha joni no heddi lewru e goɗɗum inchallahu taala on faami haray fewndo ɗo wono ɓen ƴetti o programme ɗo ka Fulɓe TV jokkuɓe en ɗo o inchallah yerko Allah faamini en kon e mum en jokkay waɗen ɗum programme aranno ɗiɗaɓo haa inchallah no hajjirte eno waɗirte umra eno waɗirte ziyara si ɓe yehi Madina en yewtay haray yo yimɓe ɓen ɓatto gila joni ɗa jogii almamiijo hiɗa jogii ustasijo hiɗa jogii ceernajo hiɗa jogii taalibaɓe student ɓe hannde fewndo ɗo menen wano grade 8 ka arabi school ji min jannayɓe ko honno hajjirte hay ɓen si a ɓattike ɓe a waaway faamude kono noon ɓen ɗon no gasa o ɓen tawa ko bindi ɗin tun kono son ɓattike men menen ustasiɓe ɓen jannguɓe ton ɓen yahi kadi waɗi
andi no waɗirte min tindinte to fewndo ɗo kadi lan andi oɗo haj commission haray usasiɓe ɓen buy fewndo ɗo wallinay programme ji mum ka télé o e ka radio ji haray ko fi oɗo hajju ko ɗum kadi waɗi si fuɗɗiɗen ɗum ɗo Maslanka Fulɓe TV haray yo en lando yo en jangu anden ko ni hajjirte ko ni waɗirte umra simi yahi Madina ko ɗiɗo e nokkeli ɗiɗo yahete baraji ko woni ton kon ko ɗum ɗo simi hewti ɗo ko ni mi waɗirta ko ɗum ɗo mi wolata ko ɗum ɗo woni mi du'aka wadde wono menen worɓe ɓen ko men haddotoɓe honno men haddorta ko honnum e honnum men du'a waɗude e ko honnum e honnum woni men hana waɗude ɗin ɗon fof inchallahu taala ɓurɗe hewde e majji e oɗo programme men en jokkayɗi bismillahi taala haray ɗum ɗon kadi en yoɓini fokkutuɓe yahugol Makka ɓen yoɓe wattan yilay mum e ɗo yo e hewtude kadi no jeeya e ko yoɓintemɓe on tigi ɗaɓɓa njooɓa ko waɗi noon Seyda Khadija boɓɓe sikkay ɗo joni ɓay ka karabuɓe wonɗen e yahude Makka ɓe sendiray ton mbuuɗi min naali ala e kay sendede de kono noon mi yaali no gata noon arsike woɓɓe tawa no yaaji ɓe yaha kono noon Allah daali fatazawwadu yooɓe fa inna khayra zadi taqwa no habborɗe no yirta ɗo yimɓe no yelo hayat kadi yimɓe dari ton no yelo joni noon sa wi ko Saudia a sikki fof ko millionnaire ko mbuuɗi okkitirte a yahani le ton an kadi fi yelagol haray gonga ko wi ɗon kon yelagol ngol sa ɓe haɗi ɗum on tigi yooɓo dey Cheikh Ibrahima Jeeji on ɓe haalanayi ɓe ɗum ɓe moɓidira e hajjiyankoɓe ɓen fof ɓe wolna ɓe luwaji Saudi ɗin ko ɓe yiɗi e ko ɓe añi e ko ɓe toŋi no jeeya e ko ɓe toŋi ton ɓe ŋeerini ken yawgol Makka ton wiya ko toragol yimɓe ɓen si ɓe nangima e mum hajju ma ngun timmata ka direct ka aéroport ha hewtay ɗo taka watteɗo dipot ala ko jari ɗum Oustaz waynodir e jama sina joni ɓe jaɓata heɗade programme joni misal ko ɗon wonɗen e darade hande ka njooɓa yo on tigi yooɓo yer mum on anda kadi kalisi Gambia on sa yahata ko dollar na ɓorta walla pound walla euro joni noon kalisi maɓɓe on ton hino foori misal dun no faamiren si ɓe innima riyal goto ɗum nangu ɗum ɓay ko 19 e ko fawi no gasa ka hajju hewta e $20 si feƴƴal ɗon joni mbuuɗu goto si ɓe innima riyal ɗum ko $20 awa si ɓe innima 10 riyal hiɗa duwa andude hande $100 mbi mana $100 sa jogii ɗum si a sensi ɗum ko 375 woni hawrude hay 400 yonago na temenne riyal ko 390 o gere ko fuɗɗi ɗo hakkunde Amérique e Iran ɓe jippinno dolaji ɗi ɓe jippinno ɗi ha 363-64 kono ɓay gere on dartike joni no gasa ɓe ƴawtina par ce que ko ɓeeɗa mimmini gere on dola on ɓe wi ɗum ɗon ɓe jippini on faami joni noon on andi ɗo $100 sen sensi ɗum ɗo en heɓay gulul 6 e ko fawi Gambia ɗo andi ɗum ko mbuuɗi buy to ko 390 wonɗa e heɓude e ko fawi seeɗa joni on 300 siko wano doleke dolokaji ɗon labaɗi laba wano onon abayaji monɗi yaha 100 e ko fawi walla 60 ɗon sa heɓi ɗon dolokaji 3-4 haray huuɓi ko ɗum waɗi haray deyta goɗɗo heɓuɗo $500 o wiya o heɓi njooɓa ɗin sa sensiɗi ɗi Gambia ɗo dalasi on ko kalisi buy wonana kono Saudi ɗo wona kalisi buyde ɗum ko ñamata Madina e ko ñamoyta Makka kon haray yo on tigi yooɓo fi kala noon fewndo ɗo paquet on ɓe inni ñamete natori ton haray ɗum ɗon kadi no moƴƴi because a yiyay joni haysi mbuuɗi ma ɗi lanni tawi woni a soƴƴay a hirtoto haysi mbuuɗi ala ɗon kadi haray ko buy haray ko ɗon wonɗen e darade hande haray inchallahu taala en daroye toɓɓe goɗɗe goo kadi nde waweten jokkude haray kala yiɗuɗo andude honno hajjirta e ko honno on tigi waɗirta umra e ko honno waɗiroyta ziyara saare nelaɗo nden Madina e ko honno warrete yo jokku en e oɗo programme ka Fulɓe TV musidɗo mon Al-Ustad Mouhammad Salih Bun Mahmoud Ba aranno on ɗo miɗo wayno on ha e programme kadi goɗɗo goo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jarama ustaz ko tawata tuma men nodduma o an kadi a sunna essentiellement ara Allah windani baraji ɗin haray koko nanuɗon kon heɗoroɗon min hakkil noon hara wona ɓernde ko ha moƴƴa tum ko ha moƴƴana fof tawata yahuɗo o heɓay hajju jaɓaɗo jokke men e programme ji men ɗin haray komin musidɗon kadi Joto Diallo min yetta caméraman on Saliou Diallo e Samba Guelajo Mballo ha France mo annduɗa mo tammiti Fulɓe TV team Fulɓe TV fof waɗe like waɗon subscribe waton amu jokke heɗo ɗon waton i tan ko programme ji daɓɓi tan TikTok waɗo ton heɗa konko raɓɓiɗi minute ɗiɗi ko honɗum heɓoton hen ko nafata jooɗe accita noon time on téléji ɗin accita noon time on radio ji ɗin gonga ko ustaz wi kon ɓattoton ustasi ɓen jangon hunjoɗon ko tawata ɗum ɗo ɗe ko labudda ko ɓe hunjoɗon ɗum heɓon joɓari haran jarama ha lawol goo jokke men tan e programme ji amen arayɗi Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe oni. Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe